دوی بیان لپس اوس د شیربو د سیمې یو معروف شخصیت سراپانی مصطفی مداح رسول جناب هارون رشید اسامه صاحب هغوی ته خواست کوم چې هغوی راشي ناصیه کلام پیش کړي او دغې طالباتو لپاره چې کوم نظم تیار شوی دی نو هغه دوی ته ډالۍ کړي. دعوت ورکوم جناب هارون رشید اسامه صاحب ته. درود شریف په شب سره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. جزاري درب القرآن هاغت سايس شو تخدير سوتي وقربان غني كايس شو كي هميشه بعد الله رسول حكمنا من لا كي أجيت جنبي دل أصحابا شو كي أمية ابن خلبا بچاف المانا كول هاغ بلا غندي تخدير سو قربان شو كي دا چڑی لاندی بلا توی پرغام توان دا اسماعی پشان منن کی دا پرماس شو چی ابو جہل ایک دا جہنم تا گزار خاول دا آغا دا تم عمر ماشمان شو لطیف اللہ گتا تخلیل میرا نیگ مزار آغا چمان دا بلنا دا بستاس شو دا ختم بخاری اونا زیری گلن دی ختم مبارک شدان زی گلن دیا ختم مبارک شدان زی گلن دیا بابا شم مبارک بنت جاوید مزیدارا بابا شم مبارک بنت جاوید مزیدارا شم مبارک دبی اہم دبی دمورات لارا شم مبارک دبی اہم دبی دمورات لارا دبنت سبزلی دبنت سبزلی سرسری گل ندی ختم نہیں مبارک شدام زی گل ندیا ختم نہیں مبارک شدام زی گل ندیا دبنت سبزلی سرسری گل ندی ختم نہیں مبارک شدام زی گل ندیا ختم نہیں مبارک شدام زی گل ندیا بیا بیا شم مبارک رو ہم بنت رو اللہ تا ہم دل تبارغی کی بنتی سے بنا ملا تا بیا بیا شم مبارک رو ہم بنت رو اللہ تا ہم دل تبارغی کی بنتی سے بنا ملا تا بنت سے بنا ملا تا دارنج مبارک دا بنت مبارک دارنج مبارک تو دم دی گل ندی ختم ختم بخاری آنا زری گل ندی دا ختم بخاری آنا زری گل ندی یا پچل عبد اللہ باندی غریب رحمتنا دا
نفراننا وريقي رحمتنا وريقي رحمتنا بشيبي قل نبي دطول مبارك شدا مزيد نبي دطول مبارك شدا مزيد نبي مولوي شيخ الحديث مدرس شيخ رحمة الله دي دلتا مدرس دا علم كل خشنما دي مولوي شيخ الحديث مدرس شيخ رحمة الله دي دلتا مدرس دا علم كل خشنما دي مولوي عبد الصمد مولوي عبد الصمد اشتمر سري قل ندي دطول مبارك شدا مزيد نبي دطول مبارك شدا مزيد نبي دختم بخاري او ناظري قل ندي ختم مبارك شدا مزيد نبي ختم مبارك شدا مزيد نبي دي موت من صاحب مولوي خالق دردانا دي موت من صاحب مولوي خالق دردانا دي رما بنام مولانا سيم مجاهد خانا دي رما بنام مولانا سيم مجاهد خانا مهنت بي استاذا مهنت بي استاذا دا مدرسي قل نبي ختم مبارك شدا مزيد نبي ختم مبارك شدا مزيد نبي دا ختم بخاري او ناظري قل نبي ختم مبارك شدا مزيد نبي راغلي تمي فرد دني عالمان دي قلنا تصبر لديو دبلا قدر داندي راغلي تمي فرد دني عالمان دي قلنا تصبر لديو دبلا قدر داندي میں پلکت موجود دا علاقی گل ندی ختم مبارک شدا مزید گل ندی